He mano nā tini a Tangaroa e whānako hiana I te wahapū o Whangarei I tēnei kirihimete. Nā wai noa I te pukuriri o te iwi o Patuharakeke ki ngā mahi nei e whakapono ana rātau nā ngā rāwaho tēnei mahi. Ko tiro te manatū ahu moana ki ngā kaimoana katoa a ngā manuhiri, ko tatu ki te moana o Uretiti, whaimuri I te pāheratanga o ngā kaimoana e ngā rāwaho no āhia I te wā o te kirihimete. Ko le rātau ngā te wiwi, I mōhi o te tikanga e pāna ki te moana, pāna ki a mātou Patuharakeke, nā reira e tangiana Patuharakeke mō tēnei āhuatanga, ka puta mai ka wānganui a mātou. We're hearing stories, lots of people coming here and everybody's here for the first time. Ko tā te hunga I hopu pāpaka I te rānei, e hara I a rātou te he. That's too crazy, maybe. Yeah. I think it's a bad example for us. And today I come here, there's some people, just couples with a dog, told us there are 1,000 people on Christmas Eve, and after they leave, they're all rubbish. And we think we will not do that. Tahi mano ngā rāwaho I whakaeke mai I rungi ngā one nei, mai paupau whenua, tai mai ki Uretiti, ki te hopu haere I ngā pāpaka. Nā, e tai ana, e wāte ana te 50 pāpaka ki te tangata ko tahi, no reira, e 50 mano pāpaka tērā I pāheratia, nā ko hoha te iwi o te Patuharakeke. Ko tēnei te ao huri ne, e hara mai ana ngā tau iwi, wētahi o ngā manuhiri, ka hara mai ki roto Patuharakeke ki te, e pai ana tērā, engari kau e hara mai ki te pāwhera hoki, te tatahi hoki, o e ne taonga ngā kaimoana e wānganui a mātou. Ko te Waimarie eke, ka hore te wā kāinga I tātahi I te rā I pāheratia I te moana. Ka patua I a rātou. Engari he mea kino tēnei. E ka hara mai I runga te taha mana nei, te tatahi hoki ki te whawhai hoki, o ngā taonga ngā kaimoana ara te pāpaka hoki. Ko te manako ia nei kia huitahi ai a Patuharakeke ki ngā māngai o ngā iwi I tautau atu ai I te wā o te kirihimete hei whakatau I tēnei take. Mana e piha te karere.